Ja, takže toto je úvod na náš vlog. Srandovný vlog. A toto je len také narýchlo. A za chvíľku uvidíte tie kúzla. Moje auto nefunguje. Kabum, čo to je haluškas? To si nemusel robiť. Jaj. Padú. To sú moje pravé vlasy, áno. Teraz vyskúšame, či je helma účinná s tenisákmi. Moje klenoty. No, teraz Kuko odíde na chvíľku a ja vám ukážem moje kúzlo, moje. To je legálne. Haluška vypadni. Či Kuko. Pozor. Daj mi to na pušok. Kúkajte na Kukovú iPhone 5. Vidíte to? Ja ho vykefujem. Nevykefuj ma, ne, ja mám... Fuj, bala. Je náš Kuko. Čo tu je? Like odber, toto je koniec. Kabum.